Tina muçulmano sira ia mundo tomak, incluímos Timor-Leste, celebra lorong Idul Fitri hanesan lorong Vitorenya, tamba durante fulang ida ninya lara, muçulmano sira halu jejum, hanesan lahang no lahemu, durante horas sanulu resintolu, hahuhusi horas madrugada to ia tempo lorong matang monu. Celebração lorong Idul Fitri batinang ne, celebra batinan rihung ida atusat hat nulu resine hizria. Bangira loro matang monu ne haturu katak musulmano sira atu hakotu jejum tambane sira se buka hahan takzil. Takzil maka hahan sira ne bekma no midar. Musulmano sira decide atu konsumo dahulu takzil antes atu konsumo hahan sira ne betodan. Iha dalam ini diresaung kampung alurnya Masjid Anurnya Oin, negosiante sira barak makfanahan takzilnya hodi facilita musulmano sira seluk nebe labiban atau perpara hahan hakotu zizungnian iha uma. Dilne ba lorong puasanya tambah kolega barak mau buka kona ba hahan atu puasanya nebe ami fine dene laos ba ami muslim anu det nebe ba ita timor wa no muslim ho muslim hot kera signifika kona ba lorong jijumnya tambah kolega baru nekan hasa ya uma serla ya hasa biasa lah hateing antas sebelum maholote ami ane faang hasa gorengan hahang modo ho minuman sira durante ne ami faang hasa kolega sira maholamos hasa lumayan sih emang barak usi no usi muslim hanesan ida tetu hanesan det. Takzil sira ne komunidade musulmano sira fan iha tempo Ramadan de atau bele tulung maluk musulmano sira ne be makla perpara hahan ba iha tempo zizungnian. Iya tambah iya amne kultura Islam apa bulan puasa ami kan tengke berbuka puasa nih hobi makanan yang manis-manis enak-enak dong jadi ami ya karak fang ini takjilnya per kolega sira balu bela sempat halu buka puasa bele mai hola. Kalau lorong baik-baik ami lafang ami fang so ya bulan puasa den. Hahuhu situ kulima lorai komunidade musulmano sira começa a preparar ona sira ne produto ne bemak sira atu fan arma e estrada nini sira atu e masosa. Tuir observação gemeni e terreno e tempo lorai tokalang movimento e kampung alornya na kono ema hahuhu si musulmano no laos musulmano sira ne be hakarak basosa takzil.